Prije 5 dana mađarski MOL, NIS, naftna industrija Srbije i vlasti režima Aleksandra Vučića uputili su američkom OFAC-u, administraciji američkog OFAC-a, kompletnu dokumentaciju s potpisanim predugovorima, odnosno sporazumima koji još nisu završni ugovori i sa cijelim aranžmanom oko preuzimanja većinskog paketa dionica naftne industrije Srbije. Poslali su to jer da bi konačni ugovori bili potpisani, da bi konačno prenošenje dionica bilo valjano i da bi se priznalo kako bi se ukinule sankcije naftnoj industriji Srbije, OFAC, američki OFAC mora biti suglasan s tim, mora izdati potrebne suglasnosti, dozvole i mora se usuglasiti s točno takvim sadržajem ugovora o prijenosu vlasništva dionica većinskog paketa dionica naftne industrije Srbije. Prije 4-5 dana predstavnici Vučićevog režima, ministrica energetike, sam Aleksandar Vučić, svi su se oni hvalili, sve je riješeno, sve je dogovoreno, uspjeli smo, tu je aranžman, dogovorili smo s MOL-om i operacija ide, poslali smo to američkom OFAC-u i očekujemo odobrenje. Doista, bilo je sve izlobirano na način da to odobrenje ovaj put vlasti, režim u Beogradu dobije i da uspiju u tom zapravo mafijaškom kriminalnom prebacivanju većinskog paketa dionica naftne industrije Srbije. Iako sam u tom momentu smatrao da je potpuno bespredmetno, pisao sam prijave OFAC-u i slao dokumentaciju OFAC-u u 11. mjesecu 25. u 1. mjesecu ove godine, 4. ili 5.1. Možete to vidjeti na mojim profilima. I mislio sam da je bespredmetno da sad ponovno šaljem sa još detaljnijim opisom događanja, sa prilozima, dokumentarnim prilozima i tako dalje, da bi dokazao da se zapravo radi o lažnoj operaciji prebacivanja dionica, da je osmišljena operacija pranja novca, na koji način su to dogovorili Zagreb, Beograd, Budimpešta i Moskva i da se iza dionica koje će preuzeti MOL kriju zapravo s jedne strane Ivan Čermak, s druge strane Semjon Mogiljević, da su to povjerenički tajni aranžmani na tajnim skrbničkim računima preko Commerzbank AG Frankfurt, preko drugih tih skrbničkih aranžmana gdje MOL figurira kao vlasnik, istovremeno taj paket dionica prebacuje na tajne bankarske račune, odnosno na skrbničke takozvane račune, a realni vlasnik je na temelju stock swap ugovora neko treći, u ovom slučaju Ivan Čermak, Semjon Mogiljević i drugi sudionici ovog ugovora, odnosno Euronova Energies iz Dubaija. Znači, zato je Vučić u Dubaju dogovarao aranžman, jer je tamo registrirana njegova kompanija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kompanija pod kontrolom njegovog režima, a to je Euronova Energies Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja je firma kćer Euronove Energies iz Švicarske, odnosno povezana s Euronovom Energies u Novom Sadu, preko koje NIS jedan dio svojih prljavih poslova obavlja upravo prema dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. Opisao sam američkoj administraciji da i ovih 5% koje će Aleksandar Vučić kao za državu otkupiti od mađarskog MOL-a, da se zapravo radi o planu kako da Aleksandar Vučić iz tog aranžmana oko dionica NIS-a izvuče privatnu korist, jer planira da tih 5% dionica koje realno vrijede oko 100 milijuna eura, on planira da država Srbija za to iz budžeta plati 350 milijuna eura i da razliku od 250 milijuna eura, dakle razliku od 1/4 milijarde eura, podijele među sobom. To mu je vrlo dobar posao, a istovremeno kao režim kontrolirat će i tih 5% dionica. Na sve sam to upozorio još jednom administraciju OFAC-a. Sinoć sam poslao još jedan podnesak, jednu prijavu američkom OFAC-u.
detaljnije opisao sve te pozadinske odnose MOL Čermak, MOL HDZ, MOL Zagreb, skrbnički računi, tajni računi na koje glase vlasništva, MOL Commerzbank, Unicredit Commerzbank, Zagrebačka banka, Beograd Zagreb, Budimpešta Zagreb, Budimpešta Beograd. Opisao da je zapravo zbog takvih aranžmana koje sad prave oko NIS-a već pravomoćno osuđen u Zagrebu za korupciju i organizirani kriminal šef uprave MOL-a Zsolt Hernadi, koji sad sudjeluje i u ovom aranžmanu. Dakle, čovjek pravi isti aranžman za kakav je već osuđen za korupciju i organizirani kriminal u Hrvatskoj pravosnažno na 2 godine zatvora. Zsolt Hernadi, šef uprave MOL-a, kad bi prešao u bilo koju državu članicu Europske unije, bio bi trenutno uhapšen i izručen Hrvatskoj po europskom uhidbenom nalogu koji je za njega izdan. Dakle, čovjek ne može da se kreće normalno, nesmetano po Europskoj uniji, jer je osuđeni kriminalac. I to upravo za ovakve stvari, za prebacivanje vlasništva skrbničkim računima i tome slično, što sad rade i što sad pokušavaju izvesti s naftnom industrijom Srbije. Smatrao sam, da vam budem iskren, i poslao sam kao priloge dosta dokumentacije američkom OFAC-u, smatrao sam da, nažalost, ovaj put su diplomatske igre i kombinacije jače od argumenata, jače od dokumentacije, jače od dokaza, i zapravo sam to uradio da znam da sam uradio sve što mogu da bi ukazao na kriminal koji se krije iza toga. Mislio sam da će ipak njima uspjeti da dobiju suglasnosti. Rano jutros nazvali su me i obavijestili da su ugovori koje su predložili MOL i NIS, da je to no-go, znači da ne može, da su za to odbijeni, da im neće izdati suglasnosti za ugovore, nego će na lobiranje hrvatske vlade izdati samo privremenu, kratkoročnu, vrlo kratkoročnu, do 20. februara licencu za rad NIS-a, licencu za rad rafinerije u Pančevu, sa vrlo uskim pravilima, vrlo rigidnim pravilima što smiju, a što ne smiju. Dakle, jedna licenca koja u suštini ne znači mnogo. I traje do 20. februara, jedna od najkraćih licenca koju su uopće izdali. I za tu licencu, da vam bude opet jasno, nije izlobirao Aleksandar Vučić i vlast u Beogradu. Za tu licencu su izlobirali hrvatska HDZ-ova vlada u Zagrebu, Andrej Plenković i Jadranski naftovod. Hrvatska vlada u Zagrebu je plaćala lobiranje za ovu najnoviju kratkoročnu licencu do 20. februara. I vi ste mogli vidjeti da, iako me optužuje da lažem, kad govorim o njegovim dogovorima s HDZ-om oko nafte i naftne industrije Srbije, Aleksandar Vučić je iz Davosa potvrdio da se dogovara upravo s Andrejem Plenkovićem. Pokazalo se da je i ovaj put bilo uspješno. Andrej Vučić, MOL, NIS, Zagreb, Beograd, Budimpešta, Moskva ni ovaj put nisu dobili suglasnost američkog OFAC-a za ugovore o kupoprodaji NIS-a. Dakle, uspjeli smo im blokirati za sad suglasnost na te ugovore. Vidjet ćemo što će se događati dalje. Ostaje nam da pokušamo javno istraživanjem pokazati da se radi o organiziranom kriminalu i korupciji, o mafijaškom aranžmanu Zagreba, Beograda, Budimpešte i Moskve.